Omuramuzi wa kooti enkuru ya Hoima Jesse Byaruhanga okuha ekiragiro ky'okutwara omukama wa Bunyoro Kitara omwirwaro lya India abire nasharamu omushango ogwatwirwe omu kooti owabeire omuyambi w'omukama Prince Apollo Kisoro mu mwaka gwa 2014. Prince Kisoro akaza omu kooti omu mwaka gwa 2014 arikureba omukama arwaire okuhuga konka abantu abo yabeire nakora nabo obwire obwo barikwenda kumutungira obujanjabi habw'okwenda kwekorera ebi barikwenda omukama atakucenga ebirikugenda omu maisho. Hati omuramuzi Byaruhanga yaha ekiragiro batari mu kooti niko kwirwa obukama Fred Mugenyi okugambaho n'abanyamakuru. Of course tukasesinga funding yaitu ya kururo mugo ndetu kale nabo na family mukama ya Kabumba Florent Odegyo ebere enforced data kandi ola gambire nta atungire sente funding atugambire kirandi kitagisa tuongere mu mukono mutunga funding tuongera mukama waitu kwenda kumujanja uyamazire kusasa atatungera omulingo gundi gwona okukurorangu agenzere okubuyibwa mukimanyi hati yaikaraha atyo abantu baba muhalifu obaroze ali kubi bakatwara omusango mu kooti bamaze kwemulugunya kurorangu bo omukama nasana takufibwa. Yosia Isingoma omumbabe bari abajurizo omu mushango ogu twagambaho nawe abanyamirwa bakabatakia ija kole mirwa y'omukikali nabo bakaba bamaze gukora ki okubakingira hero n'ababiito abamuhali bababiito n'ababiito kati abana b'engoma nabo bakabatakia asobola kugenda mu kikali ate omukama yazoka ali ng'omuntu asibirwe nabikona tukusaba Kabumba bamutwale omubwangu bamujanjabe kandi agendereho n'abantu abe family ye n'abantu abandi runanyunyino omukama hariho omugo hariho omuhara arora tagina nasa mwikaraho na daktari bamugenderaho bamujanjabe twetegereze ki okwiri Fred Mugenyi agamba ngo hati naza kushitama n'omukazi w'omukama bareba ko batwara omukama heru ihanga kujanjabwa kutwahikira kurwanira byo kuguma mu bo muhikirwa n'obukama andro byakutaga hasimu aine byatugambira. The family will handle that. The family, they have the medical treatment record. So if you don't have a medical treatment record, which I don't think the judge saw, by it, the family has a medical treatment record which can show the king is undergoing treatment. Omukama wa Bunyoro Kitara amaziro obwire buringo atakuza mu bantu n'emikoro kujaguza ekiro cyo kujumura engoma takujijaho hati emyaka ehikirena gasha kwambrozi nwaga bakatoto.